kalian. Emang kenapa? Kita ulik yuk. Pi, Apa? lagi ngapain, Pi? Ini nuju mainin HP. Boleh nenyo gak, Pi? Ayo sini masuk. Upi, kamu kaluman gak? Enggak ah, biasa wae. Pir, kamu lagi lihat-lihat apa? Ah, biasa aja lagi lihat video. Videonya rame gak? Ya pasti jelas. Jelas apa? Jelas ente seru. Ngomong-ngomong, kalian udah dahar belum? Udah dong tadi isu. Kalau mana udah belum? Udah dong, iya gak nih? Ya. Bir, tolong susulan jemurin. Iya, kedap lagi. Pi, kalau A Ilham kemana? Ada tuh di kamar lagi ngomel HP. Ya udah, aku mau init dulu ya. Kemana? Mau muekan dulu jemuran. Pi, emang si Pira mau jemurin baju di mana? Biasa di pipit. Nyai, tadi kamu udah nyisir baju belum? Udah tadi. Kayaknya ngecas HP dulu. Few inches later. Lupa, mau nginum apa? Apa aja, Pi, lamun ada mah teh manis. Oke siap, kalau Nyai mau minum naon? Saya mah air bodas aja, Pi. Oke siap. Pir, tolong bawain teh manis sama air putih ya. Upi, kok kamu nitah terus? Tahu nih, si Upi mah kedul. Pir, buruan deh. Pir, mana teh manis sama air putih? Bawa gak? Oh iya, tolong. Pi, gak usah, jangan ngerepot. Yuk nih, kita balik. Come and fly away with me. Come and fly away. Cuy, masa aya nama bikin deles ya? Iya juga, tapi itu sabaraha. Cuy, kalau kamu buka dengannya sama apa? Biasa aja sama sayur. Kalau kamu sama apa? Biasa, sama nasi, sama we nang arendos. Assalamualaikum, Lur. Waalaikumsalam, Lur. Kamu udah dari mana? Udah gede aja. Biasa, udah dari zaman. Oh, habis ibak bukan? Enggak, udah mandi mah isuk. Kalau udah mandi mah, raos dong. Ya pasti. Kalau Marane udah mandi belum? Udah dong, udah sengit gini. Kalau udah mandi mah, ayo kita main. Main naon, Lur? Main seperti ABG di luar itu. Ayo, orang main, tapi kamu tong didamping mulu. Ya udah, saya gentas dulu sarungnya. Iya, diantos. 2,000 years. Cuy, saya udah kasep belum? Cuy, kamu itu hari ke mana? Biasa, kan mau nyari awewe. Bagus cuy itu pakaiannya gini. Tong silap di subscribe channel